Uway urang ba ubalatip kerteng kum uba kangsing nong sit rupsan sinem kakarta nakasinong kse kolong West Kasil District ulaklat no menda ke janmir ke sautari unai luar arajar arpo. Ya uni orang ba ubaladon lupa ke jimpang kende sedem lapin kit sya ke Holy Cross Hospital Mairang. Henry namar bablajur ke jing sidom lapha pun kit no seselong. Henry haba ke jing sidom ke lajur lapin kit no swa Hamairang Civil Hospital. Hakni ke hospital lale ya ke antigen test balasyam ba utes positif ba yo ya ke jimpang COVID-19. Nakatay ke hospital lapin kit no da ke ambulans 108 seselong. Henry tang kendiat kilometer hadin balami nang tay. Uni orang ba ulaklat no. Nakaliang USDO Civil Mairang ula pentip baya ke Holy Cross Hospital lakhang swa nakabenta ke art sa kunta banwan bat ya ke Civil Hospital Mairang lakhang no swa ya ke OPD hakini ke art sa kunta ke banwan hadian ke jing lab ya uwe brio na ko kse ko long national kse ko long po West Kasil District next ni wa one shimdawai na po Sirot Singh Memorial Hospital Mairang but hadian bala lab positif but ula klat no halanti hadian bala refer sha shlo di nakaliang administration kala sim rai ban khang no ya ka Holy Cross Hospital nomor ula lebih isa po Holy Cross Hospital po Mairang nadu Andrew Buji mentar jernet Andrew Buji la sha mistam ye bakin da disinfect bha ya ka tuban sanitize bha ya ka hospital ibro kawai bat ban pak quarantine ni kini staff ki belai kendu markhamat bat itu beri ba khlat di bat hapo Tirot Singh Memorial Hospital pan ila sim ya karai ban khang so ya ka UPD section arso kenta katan ru prabaji menta kami ru ka prabaji lasha ya jeniat bat ya ka emergency ward khat kenta kata ka bolong prabaji menta niat hadu prabaji lasai step hadian banjo ban sanitize banyu te kumju apo Holy Cross ni nak batha ya medical superintendent ba in pak quarantine ni ki be along in contact but itu orang ba ibala khat menne kon Holy Cross kan khang na do kala khang na menne ndro je janmir hadu asai ndro je janmir arso hadu ndro je la sha mr la sa janmir arso ta belum ta